Pemirsa Risampun ngeresmiang Bendungan Danu Kerti Kecamatan Sawan, Presiden RI lantur memargi nuju Pasar Anyar Singaraja. Ring pengerau inucap, Jokowi dahat kesangra becik oleh krama. Presiden Joko Widodo sareng Ibu Negara ngelantur memargi nuju Pasar Anyar Singaraja. Ring kunjungan inucap Jokowi sareng Ibu ngelimbakang sembako mewah wantuan BLT Majeng sawetara diri pedagang. Anutin seselah saking tim liputan Dawag Galah Semeng, krama sampun dahat urati tur sumekan pisan nyantosan mangdane side kecunduk sareng Presiden RI. Raris risampun pengerau Presiden dahat kesang rebeci oleh krama kantos mendesak-desakan. Yanan punika ritat kala punika Jokowi talar nahanen membeli bagang sarang kramo sinambi ngelimbakang kaos. Sawetara kali 10 menit Jokowi raris ngelantur memargi nuju Kabupaten Jembrana. Komang Yuda Bali TV.